Alright, so, like you said, my name's Luke. Su nombre es Luke. I'm with a group here for your testimony. Yo estoy con ese grupo para dar mi testimonio. So, when I was a young age, Cuando yo era de edad mediana, I realized that I was a sinner. entendí que era un pecador. And I understood what Romans 3:23 said. Entendí lo que Romanos 3:23 decía. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos pecaron y están destruidos de la obra de Dios. I understood that apart from God, there is no other way to salvation. Entendí que aparte de Dios no hay otra salvación que Dios. And because of my sin, I have fallen short. Y porque el pecado caí corta de esto. And am not worthy to behold the presence of God. Y no merecía estar en la presencia de Dios. Acts 16:31 says, Hechos 16:31 dice, call upon the name of the Lord, and you will be llama saved." el nombre de Jesús y serás salvo. This means when I prayed to God Esto se dice cuando yo hago oración a Dios and told him that I believed that he was real, y le dije que yo entendía que Él era real, that he sent his son into the world que mandó su Hijo al mundo to die on the cross for my sins, para morir en la cruz por los pecados, so that I might have a chance to have fellowship with him. para que tuviera oportunidad de tener compañerismo con Dios. I became saved. Pues fui salvo. As I grew up, Mientras que crecí, even though I was saved, I struggled with sins. I didn't hear you. Even though I was saved, I still struggled with sins. Aunque fui salvo, como quiera batallé con el pecado. But God also promises forgiveness for my sins. Pero el Señor también promete perdón de pecados. And I praise God for his mercy and grace. Y adoro al Señor por su misericordia y amor. Even though it seems like I sin all the time. Y aunque a veces me parece que peco todo el tiempo. God has also led me through many hard times. El Señor también me ha pasado por muchas dificultades y muchas pruebas. He has helped me through the breakup of my parents, Me ha ayudado por el divorcio de mis padres, many money issues, situaciones de dinero and overall protection for a kid living in a one-room home. y sobre todo protección de hijos viviendo en un lugar con un padre. I have grown much in my walk with God, He crecido mucho en mi crecimiento con el Señor and with him I have overcome many hardships, y en eso he sobrellevado muchas pruebas and I will continue firm in my walk with Christ y voy a seguir ser firme en mi camino al Señor and grow stronger still. y sé que hay que crecer más espiritualmente. Gracias.